Ay la kill de tsiba build. Te ayale te makanka wabe se te kahualtique. Halbe ya te plana un o te binano porta botane. Como vaya el via nopta kotantik. Pero ma bajichias kota pasel te bin no postique. Tamante Jeremías 29:11 y ayal. Como Yahna te bin no posta cuenta ik chite kahualtique. Chite Jehová. Hag no poste lek yask oesh. Mahauk yask asha wokolik. Yakabe este bin yakestas maliele. Chite kahualtique. Mayunuk te mabaka kanop bidias kusha hat bahel. Nopa. Como hawa te leuktes nopel te vino dias kusha hat bahele. Hayun tama de Proverbios 16:1 y ayal. Aitas cuenta answinik. Te yas nopik te vintik yas pasik. Pero aitas cuenta Jehová. Yalel te miyashkota pasele. Hal aitas cuenta tix pasel te plan. Oyas pastik de bandiak anyashkodik hasbil objetivo. Bitiak anshkusha hat bahel. Pero hala kahual tix naostukel te me hichiashkota pasele. Okash hichiashkota pasela te vinutila no poje. Hon mer yah mulan mine. Ay bi yah nopta kotan spasel. Yah pas hana. Pero te pides kota pasele. Kash hich a te vinutik no poje. Maba kot hukuns nael. Te kash matishan yutzil a te vinutil no pohta kotane. Hayun yakal haini. Maho kon lahnop. Hais tukel te kahualtik te hich las pasbon tahtojole como kushun tayota. Bayel te bin ma naoj. Te eskota pasel ta tojol como kusha tayotan stukel te kahualtike.